Kurumirira mbura nene iria ikoretwo ikiura, riu aikari a Doldol, Laikipia North matigetwo matari na wiki thutha wa barabara gutinika kumana na muiyuro wa mai na oho kuna kwa damu imwe mwena ucio na gucungiriria hathara nene undu umwe na guthararia mihango ya ukui kubwa, hata kwa sababu ya magonjwa kwa ajili ya ile maji zimekuja mvua, tunahitaji wasaidie. Hawa watu walikuja late hours kuja kuokolea ilaga. Hii ilaga ilikuwa imeanzia mbali. So saizi walipokuja kutengeneza imefika mahali ambayo ni hatari. Hakuna vile watatusaidia. Aikari ni mathiete na mbere kuga ateti mwena ucio manakorwo makimerera ni mekumathondekera barabara iyo iria ni ya kilomita 41 ya kuma Neiba guthie Doldol, no undu ucio nginyanagia na riu nduri wakinyanira. Ndihoya ria ndingihoya ni barabara ino ithondekwo wega. Tota riu ria mundu okite oguo ahota kuruga ho githii na guku mundu ni aikara muno nginya thiku ta inya na guku oguo uremetwo ni gucoka nginya na mucii ko nyingi ikaraga na nyuki. Jaribu kutengeneza hii barabara ilikuwa iko watu walikuwa wanasimamia mema, tukaanza kuweka carbon ya hizo mashigengi za hizo malaga ilikuwa kidogo. Baada mema kuliondoka, basi still mema hakumaliza ile ahadi ilikuwa serikali waliwapatia. Na kwa gicagi-ini kia Irga kaunti-ini ya Tharaka Nithi, aikari mwena ucio matigetwo magitara hathara nene thutha wa matuika maria maumanite na mbura nene iria ikoretwo ikiura na guthukia irio ciao migunda-ini. Janet Karimi, uria ni murimi augite we mugunda wake uria ni wa eka 2 atigetwo atari na kahua hamwe na macani iria ikoretwo agiteithia nacio. Majani chai yameenda. Majani hata nilikuwa natarajia kuvuna leo. Riu aikari ni moritie thirikari kumateithiriria hari guthondeka mitaro ya gutwara mai riria mbura nene yaura. Maji ya shule sasa tunaomba ifikiriwe, shule iende ifikirie bure maji itawapeleka kwa barabara main. Andu aingĩ riu matigetwo magitara hathara nene kumana na mbura iria ikoretwo igithandana guku bururi-ini. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Wangui wa Mwirori.